бадахлоқӣ ву бадрафторӣ ва бадандешии баъзе аз нафароне ки худро дар миёни мардум диндору ботақво вонамуд намуда ба амалҳои ғайриинсонӣ даст мезананд, вақтҳои охир ба мушоҳида расида нафрату бадбинии мардум нисбати чунин ашхос афзун гардидааст. дар доираи чорабиниҳои оперативии кормандони шуъбаи мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар гурӯҳи ноҳияи ваҳдат буда, зинокорию бадахлоқӣ боз як нафарро ошкор намуданд, ки усулҳои гуногуни сеҳру ҷодугарӣ ва дуохониҳои динӣ шеваи хизматрасониҳои ӯ ба аҳолӣ мебошад. шаҳрванд Шобиддинов Саймуддин соли таваллудаш 1968 истиқоматкунандаи деҳаи Шерободи шаҳри Ваҳдат боварии мардум ба дину шариатро манбаи даромад ҳисобида ба фаъолияти ғайриқонуние чун гармухунук кардани муносибатҳо, фолбинӣ ва дигар хизматрасониҳои динӣ машғул буд. ҳамчунин бо сӯистифода аз боварӣ ва эътиқоди динии занону бонувони хурофотпараст иҷрои ҳаракатҳои шаҳвонию бадахлоқӣ амали ҷиноятиест, ки мақомоти милитсия ин мӯйсафеди рӯзгордидаро гумонбар ҳисобида ҳангоми анҷоми чунин амалҳо нисбати як ҷавондухтари 27-сола дар ҳудуди шаҳри Ваҳдат дастгир намуд. шайтон фрем кард, мисол даҳу ҷарафтам من صاحب 2 زن 8 فرزند و 5 نویره می باشم. مقصد من در نوشتن در بدن زنها همونه که مثال برای به مقصد ناپاک رسیدن و تجاوز کردن. من تعلیمات دینی را در پیش پدرم گرفتم. بعدی سر پدرم به همین سیر و جادو مشغول شدم. بعد وفات پدرم این صابون در صابون 5 تا سوزن 5 تا میخ زده شده. اینها رولی خودشون بازی میکنن برای دشمن راهش بستن و دشمن زبانش بستن، رولی خودش بازی میکنن صابون و سوزن ها. این تومور در بالاش دل نیستنده، این را دلی بزای گوسپنده گاوه میگیری یک تشه در درون دل میمونی، بسی میپیچونی، زمین را گور میکنی، این رولی دلگرمی رو بازی میکنه. انار را گرفته، اناری ساعت پرش بریده، این در دوری انار جا میکنی، انار را محکم میکنی، در زمین گور کردی، این رولی نغزبینی و دلگرمی را اجرا میکنه. این مزار در مزار برده یادم خود کنده گور میکنی، این برای دشمن ها خلاص شده، دشمن ها رو بستن. این مزار این بدن این را برای مهر و محبت پیدا کردن در تنش میکنه همه آدم. من از مزاجم به عوض کاری سیر و جادوی خودم 500 سوم و 2 لباس مال متریال پپلین میگیرم. من از کرده خود پشیمانم و از انمی سیر و جادو گرمیخنکی دست میکشم و دیگر نمیکنم و از تمام شهروندان خواهش میکنم و پیش موری سیر و جادوگر نویم و چون که اونها نیتی ناپاک دارن و باور نکنم با و دیگر به زنها دست درازی نمیکنم. من شهروند شهر وحدت ایدانی مردم فهمیدم که ملا سیم‌الدین تومور میداده، میخوانده، آیله‌های بیرانه برقرار میکرد. من به خانه ملا سیم‌الدین رفتم. ملا سیم‌الدین هم از آیله ما فهمیدم. ملا سیم‌الدین به من گفت که 3000 سامان و مبلغ 3000 سامان ایمن طلب کرده. گریم گفت که من آیله شما را برقرار میکنم، سلامتی شما را خوب میکنم. دفعه دیگه ملا سیم‌الدین به من زنگ زده، مرا به خانه‌اش دعوت کرد و من علاقه جنسی کرد. аз рӯи далели ошкор гардида барои каҷрафторию бадахлоқӣ нисбати ном бурда дар асоси моддаи 142 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтиши пешакии ҳодисаи ҷиноятӣ дар мақомоти прокуратура ба роҳ монда шудааст.